Happening ke jingpen kre nak benta ke election MDC Shakha Sales Autonomous District Council KHDC but Giant Hills Autonomous District Council JHDC kaban salong haka poetrik rumpang arjar pusan ki nong yalam ke Independent Party na ramrai ke Christian Borba yu MLA bamenta ke ramrai jerngam uba RG Moment haka election MLA arjar pulai kilarai ban mino nak party dak bakeno bauteu MLA Syam labat ya ke jutang balai te nadu menengkong. Ya kini kinong yalam kekenhun Independent Party hapo kejalam jong presiden uba penselur lang lingdo nong lengkin ba BI nong si Chief Advisor ba Hander John Kharbani General Secretary ba Balanglin Kharlingdo Vice President bat kiwe kila pla ha kejalang bat kilat pathai kubor kebalalong ha kakat santrik rumpang arjar pusan hanong stein ha keba kila keno ba wemelia kathan ula pendu ru ya ka executive committee ke Punjab election u bat ula thauno da ka wei pat klem da kan thup shu yaki Namar ke jingbam ken snap jong melie bat ukertong bamenta ubalakren ru halo ke jingbam ai tiket yu ba BI nong sit nakaliang jong kate ke kenhun kala siam ya karai ban mino nakate ke Independent Party bat ban ajing kersian purano yu ba kim farmer banyang ubade ukertong jong ke NPP na rembrai apa ni rasa kita ke Independent Party apa rembrai ke jingkut ke basai ke jungi kalong ba nakabenta ke MDC election nilai ikut ba larajian ba RG Moment upoi sekathong ban job kum emeli hakade hak utus na marjar pulai tena kalian gedungi nilai kerensai suabania de election pulai ba na kabenta ka MDC election midai ban penmi ban ubriu na po ramrai but na kalian gedungi impat don kanu gejing ikut ban uno ubriu bangin penmi kedrai nilai kerensai bangin sampai hadin ke election MLA arajar pulai dalam terjia bagi poin sekathong ngin sa syong ya ke isi ban berkat kepada kandidat MDC kita tak ada kadau apa ngi haban mi no nak ka kenhun namar ba ngiui hadin ba lajob ya ka MLA election arajar pulai nak kalian gedungi ina sedang ban pentulum ni kikam ni layasyong atli ki isi meeting dengan Independent Party dan tempat slide aku orang berai hakal ki isi milat thau ya ka way ke committee bat kata kalong ka development committee dan ka ramrai dengan constituency bat kani ka committee ka bangi thau kalong bakan pe ya ki kam terroi baru aku ka constituency bat ya ki jingdon kam ju kisnong thau bangan ai ya ka jing trelang rengkat bagi nong song ki nong yalam snong bagi kenhun sen tremor soha roker ki bangin pentulun satrang ki kam penroi da ka ba nilapu iki dokhat akan ka komiti akan ka development committee ba ki dia trelang ro rengkat bagi officer soka kumno bakin penja satrang ya ki kam apo jongka ramrai dengan konstitusi. Tendri ke ikhlas nulungok kolong ba hadin ba na nila form yang kena komiti na kalian uni ubemeli ula bentuk no ya kena ka executive committee ke jogi. Ba apa ula bentuk ya kena ka executive committee dong kena ka parti ke jogi. Ba ula bentuk ya katakan development committee. Jika pasal nengok kalau bah hadir kalau ada penduduk yang kena isi ke jungi, pula form yang ke isi ke bertemai. But lawan lot yang baru kinongkitkan. Nanti nangau presiden, sekretari bertuik kinongkitkan nanti ke block level, hadu ki primary unit, ki sub unit. Kalau uklan itu watang iweru inongtre, ibalai tre sistem, ibalai tre borba bantu job arti momen akan ke election ajar pulai. Bila wenno ya kena isi le penduduk pendam la thau le isi bertemai but ya kita ke development committee ke bangi mila thau hadin ke election ke bangi la job ke election MLA ru la wenno but la thau ya ke ke wipat ke development committee but kata ke committee ke balakri us Pak Nur Syai Kharbani ubadai minta kandidat MDC haga ke committee ke balakri de Nur Syai ni bagi tentang kuba katto kan ningut ki dekat bat kita ke dekat ro aga bangi kendu yaki ngikeli yang kata ka jinglom dekat ke doki ha ka development committee
ki film tip ya kata jinglong berkhot ke jengki kata development committee yang baru saya kabani kata gari sia kabani layak tentu kita ki member kata committee kita ai ka penlong yang golong ba adin bu arti momen lawen ba soft na ke party bat ba form na kami pakai isi lapan pernah bat ya ka banyak pun ya ke MTC election harus nama ada urusan ya iba baru saya kabani kata kata penlong ini bangi haban bi no na ke party nama ba ni bat ya ke ai ka bangi layakran kum kiro rang ba layakran rang ba ban ong ba larang ipoi sakatong bawa aji momen dah upoi sakatong udah ban penmi baik ubri lo orang rai bat om jeng tang bangi keren bangi dari uni aji momen bangi jumiro lawan ban keren hapo ram rai hakawi di meeting hapo ram rai lawan ban keren bamanga tinggal kuat baik ubri lo ram rai tang ba ngangkip mano namar bangim pat som perkhat yano en pendian Dendri kaba penlengok yang ikalom nadu kate kaba wan ban keren ni kena Hamid haki media bat haka jingalang haram rai nalu kata kupur la penduk pendam no ya ke isi bat haba la penduk pendam no ke isi te ni nglasa akalengo kibopun kipai bak kilawan sangi bat kerpat khamtam dengan presiden ban ong yarap ya kene le ya kene yalam ningi su amale te kalaku yang ni akalengo bangim nak su ban berkat kumno nomor ba habangi le je kendu kumpuak syuk ban keren jangi te nilai yok sengau bola thau no kita isi ke batmai bahadin bola thau ke isi ke batmai bola benar ba mubalur sekar bani bundin MDC kandidat Muslim Arjar Kosan tenaga liang kajungi mislo persya ya kene nomor ba kakum kaji kuat kajungi kalau ba lakum nu ide ban sai na ramrai nang bakan pensuk di pai-pai nong senong do ramrai dengan konstitusi sebab dia kendu abakin la bane kendu amele wadon seti samalang kona la bane kendu MDC wadon hang haram rai kata gade gejing kathong berkejing angnut kajungi bat kata gade kathong berkejing angnut kajungi ba nikwa ba MDC undai no haram rai tede halo katakan nomrem ke ba nihap ban kendriano na arji momen bat ngani tu arti da kabasai mentak lomba nadu besikot rek do bulan Januari ngila dek ban aji kersan no ya ka parti SPP hakajing yalam jong bawa kefa mapan yang bukan dia MDC ajakat atusan ngansu tu kendia tapi balai ni haban join sekali ke parti SPP tolong ba ngila ya chong yang perkham ki ladon ki parti ki bawa kedua lagi nadu ka SSPDP ka Kongres tendrai habangi lap bisarnya ya ka jinglong dingman di parti hangi hingi sngoba kamdon jingmut bangen kersan ni ki parti namar ba hakaba khadu hi ki hapan join se ka parti SPP tidai harap katakan nongren ka ba ni isim da ka wei ka rai ba ngin kersan baik direct ya ubriu jong ka parti NPP bahkan non direct ini haka bangyakran ikam penroy hapo dalam konstitusi itu ni. Dekata kali kata ba kaba penong ini bangen kersan babak kenfa. But kum kajing sungu ya ini rangba haka ba ilatri sitom sisa kum rurang ba pala kitli lalong amele la santan sansnam but hadin beradam ru ngiyoi ki kam ki barang pak ki sunggu hakaba ki pat ba ki ut ki nam seu ki don katukan ni ki jaka manhakani bagi don ki jinga seng presbytery ki don ki jinga seng district ki pat ba juan sengau presiden ban omba lai yakran lam yo emele ba unya penriber tan ka surok tenri itu emele prinsai bangangamla namar ba ki ai yang atang asang tan apobot ngamla ban yarap yaki te hakaba khadu kini ki balang hakaba gidon kam ki haban le phai su XML jungi kata kau ke ba no ini but hakaba ki balang ki le kerpa junu XML jungi ban tertipari ki surok ban penyo ki suki hakaba gidon kam dingsen ulong balang ploy ban yarap teka de halo kata ganung dem ke bagi haban ke Kristian yang urang ba hari ini ketenti ke pemerintah. Ipur balengkot bangi la join untuk kesifut tarik. Henry ngila penut pun kapor bantre sitam na kebentar dari babak kemfa. Haka jingelam doi
rengkat di nongtre jong ke NPP ki bay don lang bari baba kemfa nya buron iwe ya lang na kawi kisnong ni don ka disuskan bat isu ti kenaro ba uni urang ba menta pun koi de sega thong jong ke jinjob bat ya gani ngin sosaki ka aku sa tere ke singi ke bang nyo re tobut balai nga haban wan nang ti media padau kolong ba ka aku nyo tere jong upnai chenori arjal song popor ba fine nomination nagalen jong balur sai karboni ubri kandidat independent haba keliti pilih ngani ihanto bagi press media keliti pilih kalau enggak ik pensolong mo ya mau peni yang kita jong na kalau ba ai mesin da toong ba manusia hoi kelapau kerten jong na Nrei, adi nang ta pade da bag pepa kim imon na kami kunci da baru sai masa bano ya kata ta cikin ba nadu ba ya dolan ba momen kalau kunci terasa yang ba momen Henry hakim meeting ba baro ini arjing start juga isi Anjir kemarin sekarang polisi coba tanya kata, Andre yang juga, amdon yang benong, kumba, ni ba, kam isi jongka independen, kamu jongka argumen, kam bersyu. Habar kata kanungim, ni nagalang jonga, perka grup, kejungilang, nilamino, bapak yang kristian. Yo baba kimfa nakasan NPP halon kita girubem ulah supnimi ya katang jonga ba om semna mon ke paita ndai kam semna dai gunta poin ka baan kolong ba asoban percaya ki media kolong ba nadu ko sedang ngai buat papi guru bila tepe kata ba arti memin uang ba MLA kanai cakatan area karo baru MDC udai bedong laram rai adai mana ro udai bedong laram rai halar kita nongin nakalai jungan na tap dakatin studio crowd ban ong ba konsumsi ram rai nongelam kinong nikmat MLA MDC kindon baik tang sate syarikan jeng koro amseham akan tu menewer ya dipai ba jeng konsumsi bagi dai bansa le siang mat kat ya karam rai banjon kumpinoelam nikmat alor kan nawem so naon ba dakawai gesur dakawai jeng lorai kot ban kesang ya ba kemfa Banyak unang alam duni, ulong ubri ubah, ulong ubri ubah teristam, badan bijak solam por barok, waram don ulong nikmat, rum tahan dari teristam, bat merap dipeba, hagi jom kampan. Ikwa ya kapag kata ba, habang nilayo yung UMLA na kadang katahan ka jungi sati Segaro area. Nginda sa hukuman sibun ba UMDC jungi unday no na ki kaba saya kini ki rilum kamtam naga proper ramrai namar ka kalam go ga santa jumi te kini ki jingi na snothu ba na sok skam ba ipat ba jong ka ramrai konstitusi menta kin phai sa NPP bat kin phai ru ban aj kerjam yang sasisin yo ba kin phai namar ba udai ubriu ubayo jenisnya udai ubriu uba lakit laba disebut kijing jam kadang-kadang kijing ikini kilom kijing pensai hakabayai bat kaneka MDC naka konstituensi ramrai jangan jini Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.